sembako ke nomor urut. Kan yang tadi pertama itu yang beli cilung, pipit sama cucun. Ya benar. Mama Sum, Mama Coki. Spesial yang punya lagu. Aye. Mama Coki, Kang Mama Sum. New M. Mama siapa? Mama Sum Mama Sum. Yang mana Mama Sum? ada. Ah, Ibu Hajat mana Bu Hajat? Ini Bu Hajat ini. Alvaran Shakira, Amoy, thank you. Kakang anani ngendi sampai gula-gulati apa beli eli ning rapi kok kula wis ora tahan pengen kangen-kangenan bobo bari guyonan Bapak apa wis kalian apa wis Mama Sum. wis adir muka jaga wet tambah tata sedina beli ketemu sampai rasa seminggu. Terima kasih Mama Sum. Oh Kang kula wis ora tahan pengen kangen-kangenan bobo bari guyonan Mama Sum. Mama Sum. Coki. Ini Mama siapa satunya? M Agro. Kaki Ibu Esul. Ibu Surtini. Ibu Surtini. Bapak Darin. Mangga Mama sayang. Mas Edi. Sur. Nok Kasih. Buat lagi pantau Deleri. Pak Andre Amaman Sablon. Amaman ayah, Amaman. Ada lagi pantau di rumah. Iya, Amaman yang lagi pantun, terima kasih. Ngendi anane si kakang kula ning kene kesepian oh ibarat bulan lan kalintang urip sun peteng pendelengan aduh kakang sayang kaki balik kebagian kula wis ora tahan pengene digrayang aja sampean kula nganggur dewekan mongko kula bisa dadi karatan Bapak wis kelalen ajak kakang kumis akhir rembuk aja gawe tambah betana kang serina beli ketemu rasa kaya seminggu wis lawas 5.000 oh kang kula wis ora tahan pengen kangen-kangenan bobo bari guyonan New M Agro. Sambung Bali spesial buat semuanya. Kedua mempelai. Akibat Asih. Mas siapa itu? Pak Asih. Asih. Lalu Mas Edi. Mas siapa? Edia. Mas Spesial juga buat Mas Edi. A Teguh.